Unyihu wa njanjo ya covid-19 uria ucungiriirwo ni mabũrũri maria marathondeka njanjo eno kwamba kuiga mbere woka ni kuhe rutha kambuni ingi cia uthondeki wa njanjo kuikobia wae gukorwo kuwite kihonia kia unyihu wa njanjo. Thirikari ya Ngeretha ikiehutia watho uria ugitirite kambuni ici kumana na kwaga gukobio hari muthemba wa njanjo uria irathondeka. Ikinya riri rigithondeka mweke kuri kambuni makiria wa kurika uthondeki-ini wa njanjo ya covid-19. Ndumiriri-ini ya thirikari kuri nyumba cia mohoro ukiuria kambuni cia uthondeki wa dawa guku bururi-ini kuhimbiria mweke una guthondeka njanjo ya covid-19. Ona gukiri uguo maruru ma murimu uyu makinyite gikiro kia 8.0 hari igana, arwaru eru 705 makiandikithio mathaini 24 aria monekanite kuma ithimi-ini 8,000 na 853 oriri arwaru 25 matoretio ni murimu uyu, no mwe gatagati kao andikithitio gukua mathaini 24 nao 24 makandikithio macereirwo. Gatagati ka arwaru aria maramukira urigiti 1,086 mari mathibitari-ini nao 3,381 mari micii-ini. Bara-ini ya kung'ethanira na murimu uyu arwaru 711 ni maturanirwo ithabu-ini ria aria mautoretie mathaini 24. Gukinyiria riu andu 906,746 nio mathecetwo njanjo ya covid-19 tena ria mbere. Oriri thirikari iratitirithiria muingi uria wamukirite njanjo ndukagie wagagu wa kwaga guthecwo dosi ya keri. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.